so la lo tusi le lo tupu lon tau koe fa te tele lo sunga ke neinga fa nga inga fo la neinga le upu nei fia. I'm taking my text from the Old Testament, 2 King chapter 4 verse 1 to 7. Ai mua e whangata mai ni fitu. Ia whamanu rua tūrangai o mātou e Samoa. E ene mō di e tūru mahi e. Whaikau e reo lava whai e kanga mo le anga maka. Ai whaikau mai o koka ko kutia. Amen. Gol tupolon tau koe wha. Whai mua whangata mai ni fitu. Awa maua wha mai amen. Amen. Whaitau. Whamanuia mai le tua, whaitawina o lana whiong ia. O le whai upu e wha, o lo iai upu whapea o le vea mamatua o le talaunga. A e ulu whale ane, ia e pupuni le faitoto'a i o tua, matua o autanga. Amen. O le upu lea a le tangata o le atua o Eliseia na whai i le whawhine sa alu e sa ili se tali o lona manaonga o na whai le iei o le whatonunga a Eliseia i le whawhine i le me whai a o le tala whapitoa ane leo le a whao ngā e whai mamatua o le fiafile nei. Close the door behind you. Amen. 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 This is the message for us this evening. Tapuni le faitoto'a i o tua. Amen. Praise the Lord. Mua leo a tātou whaitau i le tala. O le aonga leo perfecta, pe o le aonga tuspa ia le awa i atu iaita ma whanau a le tātou e kāresia. Na alu lale le isi perfecta, tama aonga, ua whaia i tā rafu. Ua ola ina o ma yeili bala au ma ua toe sea. Ua oti le perfecta.
one of the students. Ai ele I totongi ina lana ai tala. O le mela o tupu alu le ava le perfecta lea ta watu I le tangata o le atua. Ave iai le tangata o le atua lana whawhita au. Whamaila na whamatalanga. Ua oti la ua mauna. Ai le umana tutongi na mātou ai tala. Le lau saule te manoa, o lo mātou nofo ai tala fua. Malana tala whai mai, a le totongia le ai tala. O le ao watu e mai, au tama e to'olua, e ai to'olua spana o le fine. E whai mapolonga. Amen. Ia au tatou iai li vaenga lea, whape atua I neia fia. Pe tō fia tatou o ro nofo ai tāna. Ia ai pe fia foi lau ai tāna. O te whautua ina ai oi, to tongi no ai tāna. Langa ia whaina ai whana. Ale o tau mai I whamai, ale, if you don't pay your debt, I'm going to take your 2 boys and make them my slaves. E whaina ai whana. Amen. Toi tau mawhai atu whanau I ne lato rong e whai le rumana. Ia a ia whaina o no, mai o loka maa lea, o lo ki ngā lea, e le komia la I kai. A whai foi o lana mai nisia, o le tato ainga lotu, o lo e nofo ai ta lafu I le atua, e le toto mia, lau se furua I le atua. I'm urging you, pay your debt. Totongi lau ai ta lafu, awa e manuia ai le whana. A whai o e nofo ai ta lafu le atua, totongi le atua lau se furua ai, ina ia manuia whana. Amen. O lo whamaoni le teimene nei, I le vaenga au auna o le kerisiano I le atua, e muli ane, e sele e lau whanau. Amen. So it's always good to pay your tithe. I know I owe a lot of tithes to my church. Man matal no man mato ai nga foka, au fo I Samoa, ke la kua ne mo muanga komi kas kua ila. Langai, ia te ua ia maleo langa no pa matana o ina mai Daniel school. Back in the 1979 when I first got saved. Now we na ia o whainga girls school. Mai ai nā teini heo mai na so. Wa tili ai le tali tonu pea le loto. Ono wawa aia va venga o le atua. I le o langa whamaoni. I le sifua. I know some of you are blessed with this. Amen. Now I experience all. Awana leona I ka hafwa. Amen. Ya, o tele whai atu e si I fo I runga lo a. A naite I loa e oe, pe a whai oe nofo e tā. Te lore si me mana I e tana le. Nā anu le tina, ave lona whawhita udi I le tangata o le atu. Amen. Do you trust your pastor enough to share with him your problems? Do you? E te tari tonu ina lau whaiwhi au. E tau iai o whawhita uli, tau iai o mana. Ia, marieri lau suma. E reka ni kongra lau e kari sia iau. Le lau koe whesidia. E te tari tonu ina lau whaiwhi au. E whai loa iai. Se ia maua mai se vai fofo lau whawhita uli. Ia ngara. E le whai kako rokua. Amen. Please look. She took her problem to the man of God. But let me advise you. Tu sabe le titi. Tu sabe fou tau whaiwhia.
o ia o le tangata o le atua, ua tofia e le atua, e ma te va'aia le ekalesia. Don't be scared to take your problem to him. Amen. O lisi lea, a o onga te loa o umana I sila fia, na, ai o mea o te leo mea. Sa o fo I le teimio le ngā ai wa o ina I la, a o mai le whawhita o ulianis. Keep it to myself, just between me and that person. Te loa ia isi mea le shea ya un makoa. A iei mea o te manau, iei so swani, I will ask advice from my wife, from others. Ai o mea patino I tūranga ia le kalesia. O te nofo a mau, ma tau le tua so swani. Angan leia. Amen. Ole mea mana ia hoi lana I tina. Ole usta. E leipa ai pe a Elisaia pe whapefe. Na tau atua Elisaia usta I loa anu whaifa mai le tala Elisaia. Anu ta amilo tua I no uma I tau nuu I tua oi. Anu e no I. E leo kome ka ole no I. No. Ole no ole anu e. Suke mai ni. You go and reach out to your neighbors and ask them for empty vessels. Na lefe mai le tala. Lentat faitau o hipu le susua. No winga o empty vessels. Amen? So the question is, have you gone to your neighbors? That is our great commission. Let's go. Tell our neighbors. Invite our neighbors. Amen. Alua yotua oi ma no ipua. Au mai leo ni ipu e le sosua. Amen. Paftai la leia fiafi. Fo la tu tai au pala au dia baenga lele o mai. Pala au dia sa uo. Amen. Paftai leo wa baietu. There's a lot of vessels here. Some small vessels. Some big vessels, some tall vessels, and some young vessels, some old vessels, amen. If you are an empty vessel, say amen. I want you to be empty. Amen. Langa, ele mawhai o na toe, whaatumu se hipu o lai tumu. You may be filled with yourself. Amen. Or you may know a couple of scriptures, then you think you are full. Amen. E ilista mata now sina be tau o le oppression. Nga sina mi moi mai ale ngana pa ia fa longa ku la kekeke a ko kingo ele yo ina fa tu muina oi. I wa va na reacted. O me na ku fa pea o la o tu mo ina ngana pa ia. Ai o menga ka o emotions o mo falong ia mai sala ke ya le ai le kai fatali le taimi o le nanga pa ia se fa tu oi e le nanga pa ia. Amen. Praise the Lord. But don't worry, if you are willing to empty yourself tonight, believe me, you will go back home being filled. As the empty vessels were filled, so as you will be filled. Amen. Ona, au mai leo, oi, tana, Elisaia leo fai le fiu. Au mai loa ipu ia mai tua oi. Ona e ulu fale lea I lo fale. Once you enter in, close the door behind you. Amen.
O ila no ai. Ma fau ai. Ke sili ana I le atua wa. O le whainga ngā o la una. A mana faitau le tai. Ya, na nofo le ma. Tō sili ya. Ta man fa mon moi. La domingo melio. Tapuni faitoto'a. What does it mean? What are you saying? Yeah, fai le mau stari anu moi. Ko sau awa baba ya o le polease se fali li ungas. O le bele o fatonu ai e le tangata o le atua le fafine lea. Ia tapuni le faitoto'a. Ia o toi sau le stei toi faitau ma fisi. I tell you what, fai lo mai le nganga o le atua ia. The scripture is talking about close the door behind, not the front door, but close the door behind you. So it is telling us we need to close our behind. Okay, take my name. La behind there. The woman is about to work a miracle. Awa ai fai tau le tala. Ele o lima o le tanata o le atua le na fa tino ai ma fa tupu ai va vema. O lima o le fafine. Amen. Fai mai na le fa mana malama ina le nganga iacha. Ele ma fai ona tupu se va vema. Pe a fai e te sau ma au mai lo tangata tuai. O le aulanga tuai, o winga tuai, o le tangata tuai le na. Ta ofi tua, au le au mai I, o le asauni le tua, e fai le va vema, le kalesia I Midway. God is about to lift up this church. God is about to work miracles, not only in your single life, in your individual lives, but God is about to do miracles in this church. Amen. I have been Afaya tato te o mai ai le lotu, ma o mai o tato tangata tuai, o tato o langa tuai, o tato winga tuai. O le ale mawhai o na tupu le vale. Amen. Amen. Do you want to see this church explode? Yanga o te tau tinoa, e se le matau tia o le atua, I le tato te aongu. And He is about to do great things. Amen. And if you want to experience them, leave that closed door behind. Amen. Tuai na o tato o langa tuai. La te sili la le o langa tuai. O mele le kupu komo I kanisi. O le faifu e lesi o karaos. A fai o le saola tala le fai atu fai mai ame. Lama o. O skulu roka usama. Fai fia. Ya o lisko inami fai o mai tau. O tangata mo la towi. Amen. Wala gana se rungo lo ulu oi. O ke iro ai oi. E le fa pela o. But the Spirit is telling me what kind of person you are. Amen. Ya foi winga foi le tuai. O sta mai tala lesi. O so na feke ya ma. Ke ya non fala la le malosimo. Fora lima. Ai le pe ya se pili ya. Amen. Ele ya se sua fa. Ai foi manga le kamanga. Se eu coi foi le langa kuai. Le langa kuai o para ai. Ta si vola na vai na tu. Tu ese le langa tuai na.
E te leo sau le lotu e whaaliali ai so manos. Ma o te tau tino atu le upo le atua. E fia le atua e whewai ma e loto whamauraro. Ai te tele atu o ia i e whamauru. Amen. Lānane, faitoto'a nai te iloa e tatau ona tapu. Amen. Le saua I ilta. Na ulu whare whai upu e 5. Mai ona anuane ai leo ia, wa tapuni le faitoto'a I ona tua, ma tua ona tapu. Not only that she went out and borrowed vessels, o le mena na tau I le tangata o le atu. Ai inaua, salvo I totonu, mai ona ia pupuni leo le faitoto'a I. Friends, you need to close that book. So you can experience the blessings of God in your life, the miracles of God in this church. Amen. Ai manao raya, pe ona ta ua fo I le launga le taia. O tatou winga, o tatou wānio, o tatou tala. A o tala nā le me ta ua e mango ai iri, ma maungumi ai fōrima. Amen. Ia le atua, ma oanga nei va'a e whamaia, mai matoa ai. O fōrima ngā nā o iungi e di inga, ngā nako ia i le aunga lai, ku mau a fōrima. E le maungumi langa, o se tangata e roto mau. I know him because he was my student. Amen. Praise the Lord. Pai mana I o mea le tangata, tautala tala I upu le lei, ma upu e ora. E kua I anga ma mango wifi. Amen. Mai e tele o fo I se au le anga. Amen. O sa au le anga mo. Ai ona o le tala no pe ama tautala pe le afi o nga le tu. Oh. Po musura ke ni o ke anu ma o sa. Ia ba ai pe ai fo ni nga. E se la le le o ko fa kia. Tau fai equipa I pe na o ia. O le a tilia ia le malosi ma o le le. Pe a ve o tou le kalesia o se kalesia o susta. Na malosi fo ia ni seia. Nanga usitaki le ngata o tamaiti a onga, sa a onga. E o wali tinane. Amen. Yeah. No wa umanga fa mai wa fai lo le vape. Na le o mai o tamaiti fa na le le lo tu o le e le lo mo. La titi pe uma o su. Na o le mena na fai. Ko tu lo ia. Ia le fine ma le fangu soa. Fa peke le fa. A o ipu ia ngau mai. O ka kasi se ipu ai pese ipu. A le telefone o ipu. Wa foi wa tu mo de fale ipu. Wa le ese no. Ai fa pea si nei fangu. Tu mo soa ia le go ho pe na kumu pea. Na fai no le o nga ngā fine. E la mai ala na fa na ipu. Ai linia. Ango lua wa wa ne tu. So la umai fo. A le taimia la umai fo ai foi fini. Wa ko tu mo foi fa. Ia masana linia, la umai ata mai tipu, ai linia le tinande fa o matua. Fatu mu lia le fale I ipu tutumu. Fa ia tu le tina. To mai mases. A fa mai tali to mai. Wa le ai ma se ipu o totoi. Mai ona utu ai lea o le fangu sua. Ona kumai lea le sua. Friends, until we are all filled with the oil from above, then and only then
the oil will be finished. Amen. E loa le vāvenga lena whai. Whapena fōia. E tupu le vāvenga I o lima. Amen. Awai te manatu mama I o lima. Se vana nā o ni lima tango vale o lima. O ni lima whasifawhine o lima. O ni lima whaamisa o lima. Don't expect a miracle. Ai ahola whapaiaina, ma whaamamaina o tātou lima. Tali tonu mai leo soe, nā o wā venga o lea tua, nā o mea le lea tupu, mea e te whaia, e vi I ai le li, e manui ai isi tangata. Ona, o lea tua. Amen. Uma lo leo wa tutumu uma, ia ipu ia nā watu lo leo tina. Tau ia e sana, tau tangata o lea tua. O uma o tutumu uma, whai mai leo. Hoi lise. Anu la ia e whatau. Whatau uma ia suau una. Ave uma ni me e whainga tutongi ai. Tutongi uma ai tārafi. A o mea e tutongi. O lai oi manau whanau. Manui ai manau ai. I'm telling you friends, this evening. With God's supply, it's more than you can imagine. Amen. He will give you exceedingly, abundantly, and more than what you me te mafo whauiai, e siriatu, e totoe, me au mai e lea tua, e whawheiloa I ai lo mana onga, pe a e ui au ora sao, pe a e ui le tangata o lea tua, ai se tataro lea tua, se le whaiwhi au mo oi, se whaia se va venga, I o lima. Amen. You will be fully satisfied. E uma me te manao iai, e le uma manui o lea. Whamai le tala e le seia, to tongi mua muara waitaki. O ni me to toi, e le loa, po le ala ke leo le ka. E le o ta ua mai fo I tala, pe fia ni mea na to toi, ni tupe na to. Paule meo te mautinoa. A o ina whamanuia le tua I atoa. O mea sili atu. Ai lo mea nai te mana tu natu. O mea sili atu. Ai lo mea sa e whamoe moi. Amen. A wafo I olo tatou atua lena. Yes, when He blesses you, exceedingly, abundantly, above all that you can think of. Tapuni le faitoto'a nai tua, because that will block your miracle. Amen. Whaftai au le atua, ele o stangata le nei, ele o fo stangata e ami o tonu ato atua. Au te tau o tino a I le whamalo o longa le atua. Ese le matauti o le atua. Ese le whamaoni o le atua. Ese le anga le lei o le atua. O leo lau tō fōki sa mō mahosi ato. Nā no tangi le atua. I don't want a repair heart. I want a brand new heart. Mai se loto fōk, se whatu fōk. Wa o mai, o lo whaku le ngō sao. O te anu la mai mautino. Wa ato toa le whamalo ronga le tue. Langa o tali tonua I le matauti o le. Whapepe o I lesia. Amen. Maybe I'm talking to somebody. O laite tau mawhai e fika solo, ma mawhau whau, po le a whapewhea ma kokongi le rent. O le a whapewhea kokongi le kaavali. You all may have problems that you're thinking of as you come to church tonight. But friends, miracles can happen. A whai foi o lisi vaenga,
o tatou o langa tuai o le loto masalusalo pupuni le faitoto'a lenā iai le masalusalo ma le fa'aloto lua ae talitonu atoatoa o ia o le atua fai va'avega na te fa'afeiloa'i i lou manaoga na te faia me silisili mo i tatou lana fana. Hallelujah. E te manao e tupu se vawe. Do you want to experience a miracle? Then close the door begins. Amen. Mafau awa. Awa ese umata to faitoto'a. Lea le faitoto'a nai te iloa. O loka hai. Ao fai va'avenga o le atua i ou lima. Tapuni a i tua. Ai sau oe anu i le atua. Se i faia i le atua se va'avenga. Fa'afeiloa'i ai. Lomana. You may be sick, having some kind of sickness. Ale o tautino. No saua o lai na tau mai matou fainotusi ma le tautupe ma le awa'o le vai aso aku nei mau ke ana poni ai ma karo mo o lana i tatalo mai le kalesia ma ana poni a o ai wani ai ma se peso ka ina mai ole mafatia ma tina ona ole ma wa pelo ma mau ai ma le tu ai te no ele sila le atua i le mea lena lo'o langa fa'atamana i lea taimu pei ua alu le loto ma le mafaufau i tigā o le ma'i te lo fo'i nai te fa'apena. Amen. Ae aua nei gano ia te oe e lei tu'ulafoaina i tatou e le atua. He has promised us, I will never leave you nor forsake you. So whatever you're going through, o lava mafatianga o le mai mafatianga ma puapuaga o le nei o langa o lo e go through e faia e le atua le va'avega ta'ofia le loto masalosalo fa'aloto lua ai usita'i i le atua usita'i le upu o le atua i lenei fo ona faia lea e le atua se va'avega mo ina watali le atua, it was beyond. Amen. Fa'afeiloa'i le manaoga o le tinani ai te le isi mea na tato'a o le va'avega lenā na faia le ekalesia e faia i le atua le va'avega i totonu o Midway. Yes. I know you've been crying, you've been praying, you've been fasting. Yes, you paid the price. Makako ngei ao manganu ngei ka mawhai lava e swai au mawai atu ma oto se tō wharsa. Who knows? Maybe there is a miracle. Amen. But you've got to trust God. Amen. Awale o ngō kupe, awale o ais kupe. Whai pēr mako mea ngai sa mua wai. E makiwa mako e kanisia. E le te o kōmi. Ai a tatou whamahoni e totongi, tatou ai tā lafu i le atua. O lau tā ulanga. I le atua ma lau se furua. Wa lava matutene nai whai e le ngā doe ngā le atua. Tango e musitai i le atua. Whaia mele whai mai ei le upo le atua. O no tō wa aia lea. O le mamanu ma le matautia o le atua. Amen. Did you receive the word tonight?